Kene kalong ka jingja ka bas ngosi ka belajar haka live khandai tha Surajkan International Craft Mela ha Faridabad haka sisa jan haka nyotari kurumpang ara jara punriu. Publiai sibun ya pi barok ki bape ja kana ka video da ka jingkar parit ka chong ai pi barok ki bape ja kana ka video yo lese do na pedang jong pi ki badang wan pemai kana ka channel wat kelet ban share like ban subscribe ja kana ka channel. Publiai sibun ya pi barok ki bape ja kana ka video. Kene ka jingja accident ka bala isir ke hadu kata-kata. Kalaja naka jingpaj no kawi kakor kabaki kot ka pendulum style joy ride nekum kati tsunami ride kabalap penkelem no ya karensan kan baki briu kidang syongkai batle kemen ha katei ka jing syongkai ha kane ka jingjia iwe ila klat no kumba khatlai hadu khat kendai ngut kiwe pat kilaman sau I baklat kentopiau inspektor Jadis Prasad ubalasan Pupras Nemkarta I kulit jongka Haryana I belaklat kum uhiro namar ilasya tenra haba I dang persyang banyara pikibriu I basakut hakte kakor une kulit inspektor satang arbanai ban unsong tajno hakakam unrei lajano dakum nepat katkum kajingyo I kibriu kawe nakapaya jongka takakor kalakhenno kadbak kadang syat pelun-pelun kaba penlong ya karensan barok kawe bakan kelem hamadan tangkum basi kenta suabakan kelon kene kakor ka git nomor 2 jong kamelaru kala kelon kabalapan mensau ya iwei briu badi wei kena na kalingki pulit kila kem ya utrai jong ka ejen kaba penyat ya kata kakor kentup ya wei Muhammad Syakir bat wei unong trei unitish ka jingtokit halor kene ka jingja kala ya cikmat latau ya ka special investigation team bantokit ya ki jing bom chimkie ya ka jing sngany ya ka jakak badon ki korshat la khang sipor Henry Kamela kadang yat be kublai sibun ni pi barok ki bape jakna ka video min second lupat next video